Ftehim bejn l-Enemalta u Siemens serew it-triq għal proġett pilota li se jibda fil-ġimgħat li ġejjin u se jwassal għal trasformazzjoni diġitali tal-grid tal-Enemalta. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, Ryan Fava, qal li f'dan il-proġett se tintuża l-pjattaforma tas-software GridScale X ta' Siemens. Dan qal is-Sur Fava jippermetti lil Enemalta tkompli tavvanza t-teknoloġija tal-grid biex tkun tista' tipprovdi servizz tal-elettriku aħjar. Meta inti jekk inti qiegħda d-dar u inti residenti u inti marlek id-dawl, inti x'tagħmel iċċempel lill-Enemalta u qed tinforma lill-Enemalta. Però b'din is-sistema li ħajkonna tal-low voltage control room ħajkonna mapping tal-meters kollha installati. U ġala darba jkun telaq dak il-meter, l-Enemalta ħatkun hi diġà taf li mar dak il-meter partikolari li mar id-dawl. Is-software jippermetti lill-inġiniera jużaw statistika iktar preċiża u jgħin biex ikun identifikat il-konġestjonijiet fuq il-grid. Is-Sur Fava qal li ftehim ma' Siemens huwa l-pass li jmiss l-Enemalta biex tkompli timmodernizza l-grid b'software ġdid tal-aħħar teknoloġija u li tejjeb is-servizz. Il-kap eżekuttiv tas-software tal-grid ta' Siemens, Sabine Erlingen, sejħet il-konġestjoni tal-grid bħala teddida reali għal tranzizzjoni tal-enerġija u qalet li permezz ta' GridScale X l-Enemalta se tkun pass seqreb biex tkompli żżid l-affidabilità fuq il-grid tal-elettriku u s-servizz tal-konsumatur Malti.